Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Jadi hari ini kita mau melihat suasana sore hari di pelabuhan penyeberangan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, ini saudara-saudaraku jalanan masuk ini ke pelabuhan penyeberangan Bira, Kabupaten Bulukumba. Nah, saudara-saudaraku, itulah tadi barusan kita lewati gerbang masuk ke pelabuhan, dan ini jalanannya menuju ke dermaga pelabuhan, saudara-saudaraku. Nah, inilah suasana sore hari jalanan masuk ke pelabuhan penyeberangan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oke, saudara-saudaraku semua, sebelum melanjutkan nontonnya, jangan lupa bersedekah dulu, like, komen, share, dan subscribe. Baik, saudara-saudaraku, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya. Ayo kita lanjut melihat suasana pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ayo saudara-saudaraku, lanjut musiknya. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.